Evo i Miloš je pomenuo donacije, ono što je neophodno udruženju osoba sa invaliditetom. To je naša i naredna tema. Za nama je ostala još jedna godina krize koja je izazvana pandemijom, a u ovoj nas je sustigla još veća rat u Ukrajini i sve posljedice koje su izazvane tim sukobom. Međutim, kao što to obično biva, krize u nama probude i želju da pomognemo onima kojima je teže nego nama. Zbog toga i tokom protekle godine zabeležen broj donacija humanitarnih akcija, a najviše ih je bilo u oblasti zdravstva, smanjenja siromaštva i obrazovanja. Fondacija Katalist već skoro punih 10 godina prati stanje u oblasti filantropije i zato je danas sa nama Miloš Janković, direktor partnerstva u ovoj fondaciji. Dobar dan i hvala vam mnogo što ste ovdje. Dobar dan, hvala vam najljepše. Evo, moram da vas pitam, koje je objašnjenje toga da upravo krizne situacije u nama bude negde potrebu da pomognemo drugima? Svako bi rekao da tada ljudi odlučuju da više štede i čuvaju za sebe. Tako je, s tim što moramo da budemo svesni da dobročinstvo u jednom društvu prevashodno zavisi od kulture tog društva, onda od podsticaja poreskih i tek na kraju zapravo od ekonomske situacije. 2020. godine smo vidjeli tu jednu promjenu da upravo zbog te neizvesnosti koju spominjete, pandemija koju nam je donela, dakle, i činjenica da ljudi nisu znali šta će biti sa njihovim poslom, građani su 2020. mnogo manje donirali, ali su kompanije onda uskočili, donirale mnogo više nego ranije. 2021. godina nas vraća praktično na neki način na ono stanje pre krize, gdje su građani ponovo dominantan donator, međutim, ono što je bila naša najveća briga tokom 2020. Znamo da posle krize, kao što je bila pandemija, još uvek je zapravo, ali nekako sa mnogo manjim efektima, dobročinstvo naglo pada. Međutim, u 2021. godini taj pad je zapravo bio minimalan i u 2021. godini smo zabeležili 42,5 miliona vrednost donacija kroz 4.000 i nešto dobrotvornih akcija. Kad uporedimo sa periodom pre krize, to je opet skoro 2,5 puta više nego 2019. što je donirano. Dakle, u odnosu na 2020. jeste minimalan pad, ali sve ukupno gledano to je jako dobar trend. Da, vi ste napravili čak i izveštaj, odnosno imate analizu da je to bilo 6,2 evra donirana suma po glavi stanovnika. Možda krenemo o tome da pričamo za šta je najviše izdvojeno. Koliko mogu da vidim, 34,5% te sume koju ste pomenuli, oko 42 miliona evra, bilo je izdvojeno za zdravstvo. Pretpostavljam da je to za potrebe dece preko fondacije Budi Human. Zapravo 34,5% je dobrotvornih akcija. Ako govorimo o iznosima, 70% od ovog iznosa je otišao na zdravstvo. Odnosno, recimo fondacija Budi Human, koju ste upravo naveli, preko nje je donirano 24,5 miliona evra. Dakle, to je 57% celog iznosa. Fondacija Budi Human je od 2019. do danas 2,5 puta porasla što se tiče količine novca koja je donirana preko njih. Dakle, 2019. su, ja mislim, prikupili nekih 10-11 miliona, 2020. oko 14 i sada 24,5 miliona evra. S jedne strane, dakle, uvek se pokazalo 2014. kada su bile poplave i 2020. i sada kada smo imali ove velike akcije za bolesnu decu. Pokazuje se da u krizi apsolutno smo spremni da pokažemo solidarnost. Međutim, pitanje je kako to možemo pretočiti u nekakav redovan način rada i kako to možemo da probudimo, da kao zajednica reagujemo i rešamo i druge probleme pored humanitarnih kriza. Da li su upravo zbog takvih kriza ta deca u Srbiji postala vidljivija, bar na taj način da im građani pomažu kada već sistem to ne može? Tako je i to je, dakle, jedina pozitivna stvar i zato je dobročinstvo zapravo toliko važno. Postoje ljudi u našoj zemlji, ma koliko mi važili za društvo koje je vrlo kritički nastrojeno, nepoverljivo i slično, u takvim situacijama ljudi bez postavljanja suvišnih pitanja će reagovati. Naravno, važno je uvek kada reagujemo da znamo kako je taj novac potrošen. Dakle, to je odgovornost na nama iz neprofitnog sektora i sličnim fondacijama da pokažu transparentnost i zadrže poverenje građana, ali naravno, iako je ovo pozitivan trend za dobročinstvo, vrlo je upitno kakav je to trend u našem zdravstvu i u našem društvu generalno. Koje oblasti su još bile aktuelne kada je reč o tome kome građani žele da doniraju? Građani su, dakle, prevashodno donirali za zdravstvo, potom za smanjenje siromaštva, pomoć gladnima je i socijalno ugroženim sugrađanima je nešto što je tu najvažnije. A pored toga, kompanije sa druge strane, opet pored pomoći socijalno ugroženima, su dosta donirale za obrazovanje.
osiguranje, što je jedina strateška oblast od svih ovih. Kad kažem strateška, znači da daje dugoročne rezultate i za svaki dinar koji danas uložimo kroz stipendije i ulaganje u naš obrazovni sistem, sutra će se to našoj zajednici, našem društvu višestruko vratiti. Dakle, to su redovno teme koje mi registrujemo kao relevantne i kompanijama i građanima. Međutim, postoji more drugih tema, kao što je kultura, umetnost, nauka, rodna ravnopravnost, životna sredina, s tim što ove posljednje dve, dakle rodna ravnopravnost i životna sredina, tu vidimo opet neke jako pozitivne trendove u posljednje vreme da postaju kao teme bitne. Polako se donaci za te oblasti povećavaju, ali i dalje nedovoljno pažnje dobijaju kompanije, na prvom mestu i građani. Sad kada govorimo o toj sumi od 42 miliona, skoro 42,5 miliona evra, koliko je izdvojeno, kada napravite presek, šta je od toga donirano od građana, a šta od nekih kompanija i institucija? 60% tog iznosa su donirali građani. Iako kada obično pričamo o ovim stvarima, ljudi misle da kompanije treba da budu te koje će najviše donirati. Oni su donirali 1/3, nekih 33% celokupnog iznosa. Međutim, u razvijenim demokratijama i ekonomijama upravo su građani ti koji najviše doniraju, jer to govori i o stanju u jednom društvu. Koliko građani su spremni da se založe za svoju zajednicu i da doprinesu njenom boljitku. Tako da, ja mislim da je ovo zapravo super odgovor na ono večito pitanje koliko su naši građani zainteresovani za život u društvu, za stanje u čitom našem sistemu. I upravo dobročinstvo to koje govori da jesu spremni čak i da se posvete. Dakle, Englezi imaju super jednu izreku put your money where your mouth is, odnosno podržite novčano ono čemu govorite, i filantropija je upravo način da to i demonstriramo. Ono što vi također navodite u izveštaju jeste da je razlika između humanitarnih i razvojnih dobrotvornih davanja. Na šta se to konkretno odnosi? Tako je. Dakle, dobročinstvo nije samo pitanje urgentne pomoći ugroženima, kao što je pitanje lečenja naše dece ili smanjenja siromaštva. Dobročinstvo je, kao što smo rekli, obuhvata mnogi druge oblasti, kultura, rodna ravnopravnost, da ne nabrajam, već smo spominjali. Ono što je negativan trend, jedini koji ovdje možemo da uočimo, jeste da je sve više davanja usmereno ka humanitarnim davanjima i urgentnim potrebama, a sve manje ka tim strateškim razvojnim stvarima. Imajući u vidu i ekonomsku situaciju ove godine koju vidimo, bojim se da će nas sačekati još jedna takva godina gdje ćemo sve više da doniramo za humanitarne ciljeve, a sve manje za razvojne. Da li bi to trebalo da bude alarm za državu? Apsolutno. I to je pitanje kako će nova vlada reagovati na neke predloge koje smo već više puta ponavljali i stali, kao što je, na primjer, davanje, to je naplaćivanje PDV-a na donaciju hrani, gdje država danas naplaćuje PDV kada kompanija neka želi da donira hranu ugroženima. Dakle, u ovakvoj ekonomskoj situaciji država stvarno mora da se vrati na te predloge koje smo već pre nekoliko godina poslali i da ih konačno usvoji, kao što je učinilo 20 evropskih zemalja. Koliko ste organizacija, odnosno na koji način ste uspeli da dođete do tih podataka? Čini mi nekako stiče se utisak da su sve te donacije zapravo transparentne, odnosno da građani na kraju znaju, imaju poverenje kome su dali novac. To bi bilo jako lepo da je tako. Ono što je problem zapravo sa našim sistemom, mi smo tu uspeli da razvijemo neku našu jedinstvenu metodologiju. Mi se zapravo ostavimo na vas, na medije koji pišu, izveštavaju o dobrotvornim akcijama, plus imamo direktnu komunikaciju sa najvećim donatorima i organizacijama koje prikupljaju sredstva. U pravu ste kada kažete da dobročinstvo mora da počiva na poverenju i tu mora da postoji transparentnost. Katalist pokušava da kroz svoje platforme donaci.rs i neprofitne.rs omogući više transparentnosti i dovede do toga, ali dakle, odgovornost je na organizacijama prevashodno da budu transparentni i da transparentno obaveste javnost, ali i na medijima. Kada mediji isprate jednu dobrotvornu akciju, ispričaju priču gdje je potrebna neka humanitarna pomoć, obaveza medija također da isprati kako je to završeno. Dakle, da nas obaveste kako je taj novac potrošen, a to je ono što nedostaje. Prema nekim drugim istraživanjima koje smo u prethodnim godinama sprovodili, jasno se vidi da bi građani, posebno građani dijaspore, još više donirali kada bi vidjeli upravo rezultat. Gde taj novac ide. Tako je. I to bi im dalo više poverenja da doniraju. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru i na vašem vremenu.